Tata Mobile ihum thup karthang ing hetlong hingpu athengpi GT nifain ko rasir keparni arnikang sang por phai trokapor malom dokmoka forest range kaparlo rongkut anathu kepon bomahut Phonglokpet range atum kenep dunlong non hithi ribaga farman ke nahok range pensitame thengpi ka jorchulang japhan permit pilongle puai phitame northern range Phonglokpet forest along pen kokson pensi ACF Horina tronghang pen chalan ki pidun long lokla lapenan parta dokmoka range arlopen kupososi alang lituma mina range an ka chipon thudeklang northern range Phonglokpet ACF amina jungjung tong labang so thengpi kang halong ka chirap don ke do mapusi ongdung abang phu atron pen kar jupado thengpi kang hokipona Tata Mobile truck AS09AC 0715 along suri phokep so se ahor mudo pusi pherang ke atom pen pang thekpo tare ne litum kali ulan tum apne asam men antu asam media person la chera don lo ako laso kasera don join tum 2 number ati mane alang ka preti poni di jeli solution ne don lo ako nan tum ka media person la lance se mana future laso kasera don kan ti media don ne bilo asi without nanti support bapa bisa kenep don ba edike সম্ভব kali na neni ngarong lo na sosial ko sira din pan ko soni din kan hala kasu misuse lo tum hedi mane locally use ko kisi la so na unemployed to kan ni to na ka lo to aso mo mo kan misguide lo ako aso ko misuse asi proper action pe na kan ni ante na lila so gari panon ke sis na ko mas gari sis ko la mo timba sis ko as per rule la so action na no